so de do so no eye de ekoso ewo abefo online ahodo no so na fe de wo enkrata no enso emonsem omahene kwabena sante aye krado omahene mpacho memwache yo this is Sandy so from me na ma just so yo June de dika yes so debi adameka January ABC June enipa bebre ne o ma sha ase but o twa wani hwe wachi se a nyoma asi wo wachi no a onyame koso de wo ko wanim no so amazing nti misrew wahu bosome foforo eda foforo eda we epa ho a ohu biem. You need to be so grateful to nyame so do abedisa empempenso. This is the biggest breakfast show ewa kankasem Mamen ka se fe Badwam on Adom TV multi-TV suji in yaba Diamond and afi yaba afiama kwata maklo ana omahene kwabna sante and pe ye besomo ka you say welbe kofiam pedubo echidom kese pa supported by the lieutenants Priscilla Vodafone Anaman Dache hene nanayao your camera for a crowd that sound for a crowd lighting and set designers will be a crowd big up artists ya damasi a driver for modia by also mbuma ya okwanso nkoso kra also a crowd said they have cost be also obehwe na wati na sa kwanya bema wati mi do adwenche e de abred di online no dey na call ho jo the ekoso ewo Adom online no eye bebre bi are hosem ebi enya hom kasem ebi nso eye enigide mo nsem ni nyina kabom na wo adomonline.com ha and it said 2 suspects arrested with weapons at Bandam Kwanta, 2 others on the run into wachire nipa mienu a womo susu se womo yakrofo wenfo anase hu womo no mukura enema wutumi edi ewu ewo won ho wachire mienu so de womo adwane enti eno eye kese no pa eda adomonline.com na fezo wo ba ye die mu asasemi kura Adom kase abo omanfo ho amane a na chese eno so da adomonline.com hanu se ya homtesem ene sa ya rehosem pa se ba kofo ma miensa na eja na enagina ho na ya deda momai wo manim na ye tam wo akwa akosie wo ye nkramofo nti wo twa aso tietietia ene se eda ahanum se ya ebusua no enkafra titru enane eja wo miensa pofrim atwanse sa wo mahwere wo no omonkafra pa omonkafra na eno dan chenso a married man stabs friend for having an affair with his side chick and also me did say enra kra no na egraso a wahanum say ya wakenkan ehon ensem okojeto ablakwa makes shocking revelation about salaries of presidential staffers it is bia unim say obi ya adwuma wo mampani atena ye no wasada so a okwa adomonline.com a okojeto ablakwa obebie ma che obehu say wo mo hye na so na nyame adom ena nipa bi edenenam ewiase ntie no so eho asem enonom paucho mede adomonline.com de no esi enti efia ne o my him pamto the okay so quickly fiamankwa ene de o che ayi de okoshia Uganda president airport the other is as the pandemic okotuka international airport in o che no na easy Diamond so lady D yo o change Liverpool for lose no lose you name so mo ka say manui e dey say beba say be ni beba ti say akoko fi Paul Ghana dey o very serious guy o na o so ya no pa na say di o so be di muna chi a o so no pa so be di wi asa brabo chi a e se crown say da o wanim kusu wanim be say di na ka headlines wanim kusu wanim be wo so no pa wo muna kusu o dey kwan wanim kusu wanim be say oh edu baby a montimonim on chirebo ti wanim kakra wa kikikiki ya mel kra oh o potemo de o mo kanonte wo munasa obi akwa timi fa ofie ni onkwa na wa extension about ofie ni ka akwa timi ntene wo aden oh my headlines am jegu wa man ma ko de ne ka te afia ma chi a na ya du January June so still ebi ni mu da so ye chichire bo sa nyaminti ya pressure no ba na pressure no enu aka bo bi so aben wo ko hasa obo sa o adwini ni hokora atuko yes
Baby adwene nam ne baby anipadua ni gina no. Difference wo. Daily Graphic say a year on, motorway still in bad shape. Or the Infojina Bahanum say GRA to replace things with Ghana card numbers next year. And 320 recovered Pantan patients reintegrate with families. Oh, good news. And prosecute BOG officials over CD depreciation. And once the Herald also say Ashanti MPP boys line up to partner Baumia as his running mate, but Aslausu also interested. Opuni's defense witness overwhelms court with facts and figures, and Ashanti MPP delegates give Justin Kudia rousing welcome. Jospon boss promises Ghana Navy speedboats. And what's some Herald Democrat also the Abba if you have. Ghanaian Times Democrat ni kwabrana yase cancer major killer disease in 2020. Now 15,802 people died. 24,009 new cases recorded. Kwabnanya better. Now ba no mu breaking it down now. Liver cancer na the top way. And when you can money more ya na doctors na kan e gi omo chinye. Who ni ntema? Se ukohwe. Na say oh e bia wo liver no na yi no. Sa kakra. Ba yen ko check. Nti bo hunu na aginsem. Nti won se be dan no hu adi no na ba be late. Afeni ebe bosobo na doctor na den meye na mema wo ho na meyire na mikunu wo ho so ho ehumom sa ukoye sa test ni na results na be ba ya na enya better ba misre mo me yen check sa ne mani nyina wo check a wo beda ho so aduane bi na wudi na enya ma sa yi na nipadua no akwa ni bia no wate so nchene die nom yen tete so nam wie moja nam no yen tete so ni enum nsuo no nom na Johnson mo ani wan sa Johnson ye yellow akokosra de da bi no munso mo what you say ya ne sa ipadua no so be okay afi IGP so kwabna say no hunu ai wo say ayi British high commission oni ni fi asem nti ehun asem the bureaucrat ai so e de aba Ghanaian Times ne dia no pay eni nsem bi wo ho ntinya bre na so ekinkan bi di what headline bo for my next say rapport upon the headline my online no de no ba ko bi e kese e wanim hanum say e very disciplined asempa and say lovers flogged at forecourt of Wana's Palette for famous sexual act intina wana na himfie e na wo mo twa sa adofo yi ma de che say bra wo mo fa wo ho no wo mobile phone e krenti ena wo mu twa ye hu video abeda bonte ye bo mu 20 ba na nke ye 100 ya te so ena ya te so 20 ye de acha wo ye bo mu 90 kura wo so tomorrow so mo nkwa na ye o mo fa o mo ho a na we ye ni hwa he kwabna de wo ye o de mu obi ase ye de beto abonte anke ye benya ni hwehwe ni mu ni abaisem emra bai wo mo say 100 o ma te so ye 20 na mo say wo mo nya ne 90 ye be sia say and that for ya de siade wo mo yeah de bebre ye masku fo no na empanifuo no bi kura nya say masku saade we no yenye no bedwam nti na nyankopon ma ni pa dwen say ye no kokuom do de be fi me ye na ye de ni abro wo mo no ye be sia na yakohedi yo afia mankwa yo ye be sia ye to adwumadi so